nga nakalengka sekretari jongga ilaka darang iba ken bangsai ni penpau halor kenika jingtmu jongga sarkar MDA ban dam ya ka umngot hydroelectric project hang tei haseng knai ni nagalengka ilaka ni persya jur ya kane bat ha khandai trik kan sadon kenika public hearing ha musukhia bat nagalengka ilaka ni khot ni wer ya ki ya borok inang sunang bat kumjuru ya ka ilaka hi borok wai bahagatnai kasni khandai trik nin pakhang ya kutur spot ka badon ha wa umngot borok silter ba hakne kasni nin khang sismdan kumgadak jong jing persya ya ga jingthmu jong sarkar bandam ya kane kadam namar kane kadam se haka patenggam nungwan hadin belepsna kan selong ka jingta ka bajur ya ka than hi berakoi namar kala ban kta ya ka bri khendeu ka soil erosion la singin panong ya ka jingtuano jog bri khendeu ki nongsong sunong hi kane ka than jongi kan sakta ya ka barok kutur spot ibadan hakne ka jaka hakne ka than te nata ka daw nakalengkel ka ngi penpau ya ka jing persya ka bajur halor ka jingthmu bantei ya te ka dam apok sengkna